Omukushabo kwa ibembero wa Venerable Reverend John Baryamumpa yakoze isomo gishogo kwiga bicirizo kundana hamwe no kusasirana na mnongo mu kisibe cece batandikire namwe cyoce kiryaha ikire cyoce cyakunda bire uko wose ariko rwabageze ndabasubita mu mucyo ukaka ntabwo ufite wagarikire ufite mu gusuka ngeje wagarikire kunga kapratu o wagarikire usanga ndezo katunga cyuko cyacyayi mukabana n'unyobwa bagena amahuri ayi bambe muke cyoce byarukundo eshe cyoce byarukundo no gushoboza kwikunda regireta Okushabo kona kwaba kugenderire kusibira hamwe no kusima Reverend John ahabwa biciriza bari kutura Kampala hamwe nambara kandi bamusibuze kirabo cya piki Chikorwa chabo chukwebone ntambure ku buringiri kandi nsimwe twakozere muri sobu no busaba dikono bwo twabutandika umwaka gwa ibirasha tunakimwe umkwezi kwikumebero umwaka gwa kinana mwenda mtereza busaba dikono ubu the mission coordinator the member secretary w'inchiko zo bulisa timwe rukora Kampala hamwe nambara nibagira ngo Reverend John bamuhindura umwaka guhireta barabasize kubaho nuko kugira ngo bamusiburize oberi liste y'abantu 20 twashitama twikirizana uyu yahereza ko cyakubasa owishike n'icyangu twarundana twena twahiriza ikirabo iki ubwo kikaba humbuire bwa Christmas cyangwa humbuire bugufu so nshuti mwetire mutugaruke tumusimenka kabikiriza itwakira webele kwisha omuganda makora biciriza Kristo bashabwa kwejo nusobwiro bwo kisibo kore byembabaza hamwe no kushabo kusasirwa haruhanga nk'uko cyahandikirwe kiri kugera ibyagambo Venerable Reverend Patrick Atwire or Archdeacon wa All Saints Kanisa ya Church of Uganda aho mulimbara omurtayo rwo kurambara makanisa go buri sobu kandi yatandikira hakanisa ya Church of Uganda omubutumwa bwe oguyabihanangirizo koze sobwire bwe kisibobu okwegariza busya nashimirwa munonga habukuba twatandika urugendo rw'iti rwo kurambura amakanisa agari yo mu buriso bwa All Saints Church Mbarara umugureta Mbarara Dikonare kandi ubutumwa ubutwebembeize umukutaya ya kweito na munonga mubona ko ubu obwekisibo no kuhabura abantu ukongera gukundana no kongera kwatanisa n'abatari kwatanisa bakagarukana yakora mu Garcia yayombeka ekanisa yayombeka enzo eyo murisa neyo mureberezi yayombeka irwaro yareberero toke yataho secondary school ogomuntu n'umuntu warahanga umunako buvur ku marebero 20 bicirizana baragirwa ko babacureza ukorabero mu kushaba okore byembabazi okwetisa hamwe n'ibindi byinji bakwatanise bahaburane bororeta abana arya bashwereyine kandi besije ruhanga ihanga ryituribeje tugire kanisa nunji n'amakamarunji rere biro by'ikisibo byabana bizakuwa turukuza kwijuko kuzoka kwa mukama weitu twena tushangwe turubasya n'izina rya mukama risimu kandi sabadiko kwa mwatsa rukundo kandi yatuhereza ikigambo cya mukama kugira ngo tusasira tujye mu bwo kwecehesa ukwigaruza mukama ahubwa TV West the era akiza na Susan Charisima